ki dekhot jong ka UCPF bala penkut no ki bala menta ka sngi ki laya join paiba sya ka Kongres Parti ka jong ye ngan poi hakamat ka banding kong jong ka jingkren election away ya ki parlok UCPF ngasnu tenat bat ngahapan yono ya ki nungelam jong ka UCPF umroi constituency progressive forum hadin bakitip bakadan kedak bangsa pra bangsa pet kinong kersan jong ka TMC ya katupor ya jing start dong kinong yang ka UCPF i form ya kane ka kenhun daga jing temu way ban tesong ban syakri election kawan hadir ban tesong ban syakri raisnam kitresito kinong ilham di start naga benda ka umroi konsumsi progressive forum bat deh hakani di kendiat benai kendiat segi kalau gaji kenduk naga per sekapor jong gaji nara meeting ka UCPF bat executive committee jong UCPF ban perkat ka ka bab hatam haga bakut ipoitang ka wigat hong ka bab hatam kalon dei ban yele naga sembol ka ti haga kongres ndei bole uwe amut ndei bole gir ko istibundi le da ka general meeting kepala endorse kepala ibor ya ka executive committee ban ya isekamat na kalian jonga aku munong ilam jong ka kongres la bersang bade kendu pergi na kapor kilong sisa ki start haban siang berki sausan beligi meeting bagi poi ha conclusion ban yele na ka kongres wat nom snap wat nom ngech ya ke jing persang ya lambak la jong nore ngayo iya gini gesni kadon ka UDF ngamtip kani ka UDF kadi ban syakri ban desong nena ka benta kani ka samoy election satang si benai iparlok na kata yemdei bansa ya lambak la hangnu long ibastat pensiunnya pensiun nong rem na kata daw na kaliang jong aku working president na priang arti arjat tagabag kemen ya iba penskam sotun ba f so yong advisor ya phi ki dekhot jong ka UCPF sya ka Kongres Parti ban ya trailang kawai ban ko kentiu ya ka umroi constituency